Hallo, Ontari. Bom semana para o tour e bom bini na meu YouTube kanaal. Me contento de mirar você a trove. Awe é tópico também over de Halloween. Fiesta como a baile da tia Sabra com a passa last to eight. Ante fiesta que tá echt super ja ami agosta. Nos mistera, nos dat die mag die bisti gewoon een paar de Halloween, so het thema tata is een paar die más bonita ne fiesta lo agana 500 euro. A mim não vai precis para ganhar e prijs, pero mas vai fazer mi best se para fazer Halloween look tiki mais minder duur, dus no hopi caro. Anto mas coi yen kos leuk ante coi mi ke share com vocês ladies. Awe. Se você quer mi cheap dress para Halloween, then let's go. Ik ook het mi dress outfit com uma vestida sabra. Maar je wordt mira, mi tata tem coisa rosa vestido, riba mi cabeça preto, dus flor preto. Plus mi tata jurk preto vestido, anto ma match com panty buraco, com a cruza hair. Just keep it Halloween, of course. Anto mi quero keep it muito sexy. Dus mas coepa bij tiki blockhak, não muito alto. Anto para combinar com minha make-up, anto com minha lença, mas eu vou mirar de portrait aqui riba, né? Nós vamos para over minha outfit agora aqui, anto com a color, quanto tá costa, de como as coe e look aqui, mas coe para jurk preto, leder, e não tá echt leer. Essa aqui ma compra na Miss One, e na mitas na Holanda gusta, na Zuidplein essa aqui tá para. Anto bandi di etos. Anto essa aqui, ja, mito compro hobby vaak panha e nana. Anto na iwaku vou mire bom. Ui. Oeps. Aí tá jurk. E tem sofá com Tamara. E favo pomare di para trás e di lanti. Anto e jurk que tá fai. Ja, e jurk que tá best wel simpel. Mas que eu para jurk preto, tiki gewoon rustig, sombra mi saco, mi make-up look. Lo bij being hobby druk, dus PC, maar keep it quite simple. Oké, essa aqui de chemise. E chemise aqui, quanto ela custa? €27,50. Dus e prijs tá hobby bom, mas só que hobby nice chemise aqui. E não daqui da hobby breed, e tá echt smal botalje, maar eu vou me ribe portrait aqui. Te mostrava trove. Anto bobo mare fa para trás a masco e para mare fa tiki di lanti. Anto ma mi queda pop chill, tiki creepy. Dus mi queda tiki apart, of course. Natuurlijk, mi nou bij pa gana prijs, pero lotte leuk. Maar pensa que ora mi bij fiesta sine ku ja, kom met a join e feest. Dus het had hoppie nice aan mijn face, hoppie gezellig. En toen ziet hij me echt on point idee. En toen vooral alle mijn zaken, mijn gasta hoppie zijn naar mijn outfit. Maar je doet je mesmo passa, niet mijn gasta hoppie zijn naar mijn outfit. En toen zei mij, kom je mostrar een video aqui. Voor sommige die ladies, come on. Want dat ook kost dat caro, vou me sei, weet je, vou me sei sa conta match panha. Possam nota querer. Maar compra esse sapato nanki, pana. Esse sapato nanki? Leuk, no? Maar compra essa aqui na Primark. Anto, ladies, essa aqui tata na mi bon. Voor de zekerheid, want mijn papa que kent. Esse sapato aqui tata just 9,95 na abaina €3. Ladies, me dá bole mostrar você esse sapato aqui. €3. Bota lá que eu quero tienda para €3. Well, ik ook iets aan mijn type, mijn stijl, mijn solo, maar bij kon even zo elkaar in de chemise, ik ook iets aan match perfectly. Dus maar comprele €3 leis Primark. En dan queria man comprar, essa aqui man comprar riba. So, essa aqui man comprar já sabra mês. E die mês van de minister bij fiesta, lieli, hebben we nog except aqui, maar match gewoon lieli in no time. Dus
Ela cai roupa na bomba, so ora basicos liete indiana dessa libo caro também, é? Dus danki que para minha energia o yen cos com hansi de curico, bolbe com tolbe, me porá um sapato que tá passe roupa mais caro, com 3 euro, ante mais para 3 euro. Wak panty, boy de mi jurk, ante sei ma aí na Primark também, essa aqui chama fishnet tight panty, ante botar em doce na a ding, essa aqui somente para 4 euro. 4 euro mais essa aqui, ante ma mexe com mi jurk. Aí moest staan hier. E fishnet com ante mijn net panty, nanke ik kook também do bem leuk, so me puse também para Halloween look, hè? Para assim mi cara com ele. Hoppy nice. Only 4 euro. Dus 4 euro só, ladies. Wanneer você anda tendo minha stem, tá helemaal hees. Você ja, maar goza mundo. Echt maar goza. Echt waar. Já sabe dat het echt heerlijk. Claire's samen met Sora, een tienda que me gusta dentro ding. Ora me mestei sirada of ora me mestei ja, kost na outro, weet je, loco. Kuba que match kuba outfit. Anto manje e handschoenen ki masha leuk mis. Dat dan ki. Ante saki sita dom tiki ja, tati mag, so ja, e jurk is sapato um de caro. Anto e handschoenen ki cima comprei para 10 euro. Maar comprei e handschoenen ki. Anto, nee, wat een keer gewoon assim aqui. Wie fácil também, anto. Vou passar com tu soorten look, dus ik ook vou vestir assim. Ora vou bij caminho de feestdagen, komende feestdagen, dan komt het bing. Maar ja, leuk mesmo, maar ja, sexy mesmo. Maar ik echt voor Halloween com minha handschoenen. Então, ora mi cana assim aqui em cono. Que assim aqui tem me coi bebê, mas sabe. Se eu tá Stacy, pero echt, maar que echt, weet je, que handschoenen bij bem assim aqui. Ela que hobby cute, hobby leuk. Anche com minha mesta bisa, pero echt, maar gusta mi dresse die, echt waar. Ante plus prijs. Dus essa aqui, essa ali, 10 euro só, ante ma compra na Claire's. Ante e oorbel na Cuba, tá mira aqui, ma vole bistinang, so ma like na mundo. Estente na guitarra, mas compro na Claire's. Então na Claire's até tinha custo, você compra 3 com na Claire's, 3 cor de Halloween, então dan 2 cor de Halloween, dan gratis. Dus eu comprei lente nanki, mas grátis. Dus eu comprei handschoenen, então plus o que eu compro daarbij? Eu compro outro coisa da minha cerca. Daqui tem coisa. Sim, tem coisa eu compro. Kijk eens aan, maar lubida. Ik koos riba minha cabeça é rosa, que vou também estar me riba foto. Eu vou que me notinho um tucum, só uma vez festa. Mas lá ik coi na kennis com minha cor de dentro auto, so nostura bij junto. Então maar lá lubida de auto, dus ja, ik heb hem nu even niet om te tonen. Maar riba foto is rosa. Dat kost $2,95. Também na Claire's. Ante esse uma compra que handschoenen, de saki maar gratis. Terwijl deze is een bedrag van €4,99. Dus €4,99 ou is 5 euro per eentje nanki, per mij gewoon gratis. Dus dames, ik ook echt een koopje. Ante dat het leuk en dat het matcht samen met mijn outfit, of course. Kiko mas mijn panty, sapato, saki, mijn oorbel nang, Nico capes. Também mi lens nang ma compra. Também ma tirei foto sota lens que vou vestir dia só, onde sei se me tô hopi cauteloso com ele, não ora para também duidelijk dat dia me vestir também. Me daarbij ganha vestir outro dia, então pedai me of me mirar, me tô hopi keepje daar betreft zie, ban me Dus ma tirei focava, pre lens que tá onde me de portret arriba, tá lens gewoon com as coisas, também tem tiki sangra ding, ante sei ma comprei na Zuidplein. Também na lugar solo, só você não conhecer, não tem diferente coisas de Halloween, coisas de festa, coisas de hobby, dus een naam bij school echt mijn Halloween. A lens ela kosta me €9,99. Dus hoppie, ja, het goedkoop. Para mim toch wel, zo normaal in lens ja, oké. Normaal in lens dat €30 of 20 pico. Pero eu sim eu ja, fares bia, dus mas bia. Pero ja, mas coi pesaki, você toch me tata echt on the last minute. Dus me curi bij walking ter mi outfit. Pesaki também de seguinte como compra. Esta aqui custa €4. Esta aqui custa me também na Primark. Hoppie netje, dus mijn matje gewoon helemaal
turna preto bisti. Anto jij het leuk. Het aan de voorkant. Het op je ruim met die zoerets ding. Voorkant staan met de seraslinkie. Anto moet het draaien. Bong na lak. En dit is een leuke handtasje. Wat was ik artikel plus grandi. Hoppy cute. Is aqui também wak. En dit is aqui na Primark. In totaal een termi outfit ladies. Fica best tenapia. Dus sapato, panty, jurk. Oorbel, koi cabes, die koi roos nang, mi lens nang. Turkos, mi make-up zie je naar hotel erbij natuurlijk. Turkos staat er €71, €71. Para inteiro outfit, met een super zo. Staat die kostuum zo, kost dat €80 of €100. Dus a match me kost dan pida cine. Antoma bij mi fiesta, antoma was een masco douche mes. Ja, nós estamos para over de make-up. Make-up sim, não tinha make-up video gemaakt, dus I get ready with me, so mi tata echt een tiki aan de latere kant, dus ja, mi no pora pere mais tempo, anto plus tra een video. Pero ladies, si vos anche pa mi tra toch de last minute video over die look aqui, bisami, mi tabi se vos snang. Ook de dag mas prome, dus die prome, também, maar bij een fiesta. Anto, esse mi nou bij ku, ja klopt, esse mi nou bij ku no Halloween look, maar wij gewoon quite simple, dus gewoon simpel. Anto, een dia daarvoor, também mas Halloween look, esse mas gewoon pa en na riba Facebook, anto ku mi Instagram pa wak, também hier en daar, is zo'n cliënten en também ku epidemie pa make-up look pa mi show nang, dus ma create make-up look, mi dat post e word aqui riba nang. Essa aqui, mas mi que ganta oranjo, que strepi nang, sai me poker, pero ma pone mi mes dry a ding. Look aqui. Anto, ja, maar je leuke comments, hoop je likes, ja, je dan qua guste, qua je uniek, hoop je dankie, mita, je hoop je leuk die was aan comments staan met eerlijke comments, anto, ja, ku was aan like, dus is mijn bedoeling, hè, para me inspirar outro gente, make-up look, ku, ja, na amire ecolo jinda, weet je, toch wel iets, mijn mes draai a ding, zeg maar. Me espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Essa aqui é o vídeo de hoje. Ladies, don't forget, tem ainda Stacy Tutorials DDS. Ik hoor niet ficar dress de Simang. Se você tem dress de Halloween of dress de feest, kubo também a match aan de cheap one of mas tiki caro, nota nada. Eu vou gewoon hashtag me Stacy Tutorial DDS anterior reportar bolobing de mi video seguinte Simang. Anterior vou te avisar também, of course, tudo é costando, mas nem avisa a de vídeo aqui, tudo é costando, quanto não custa, anto qual winkel, anto como match. Ladies, esse é o vídeo de hoje, me espero que vocês enjoy o vídeo aqui. Está kort en krachtig, está um vídeo largo, anto me espero que vocês me look great. Cada bom, ladies, se vocês quiserem como a bit me face, anto se vocês querem tutorial de e face como a bit para Halloween, la gamisa, de comment aqui boven, anto não lubire thumbs up e abonneer, anto till next video de outra semana. Ayo!